Capital. Report. Gahapon dito ta sa Barangay Fatima, Barangay Umanod o Barangay San Francisco sa lungsod sa Santa Catalina. Kaya dito po ta sa Shaton, mga upat ka barangay itong atong giserbihan sa Shaton nga mikabit kabat og 500 kapin ka kaning bakwit dito sa gym. Nya atong gihatagan og tagpulo ka kilo nga bugas kada pamilya. Ani bakwit dito og mga sardinas ug uban pang klase nga dilata. So motoy ato ang gipanghatag aside from nanghatag na ta sa gihulngan. And we will continue sa pagpanghatag kinaapay nga apektuhan dito sa Basay, Bayawan. So dili na to ni sila kuanon gyud. Dili gyud nato ni sila kalimtan kay apektado pud sila sa baha. Aksyon! Balita!